Ene bayu kareng memalen keti Pampanga ing banwa-banwang problema ustong dintang ne ing Kauran. Antiyamong natural ing albog kareng balena catch basin, asuking ang boka ning Pampanga River at king sepo ning Manila Bay. Manibat king resulta ning research ning Japan International Cooperation Agency o JICA, ang ganaking barometro agagamitan ning pag-asa DOST, Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Ang poking assessment ning estado na ning topography na ning Gabun Keti Pampanga ning Mines Geosciences Bureau. Ing Pampanga, pilmiyang ating mitura na balen keng mialiwang sakuna, antimoning flash flood, landslide at alang oras sa bantaning masikanaw ayun. Agpangkimpamuntok na ning Pampanga Provincial Risk Reduction and Management Office ay Angie Blanco, aliwayang dili ing banwang 2020, king pamiadyara king daratang Kauran, pauli na ning pandemic a coronavirus. Actually, sabi ko pinke ni Pampanga, kilob na ning 8 years na akong as PDRRMO, no, from DIOG to provincial government, no. Ikit ko nga na tayo nga ganang klaseng disaster. At ilo rin malalakas sa bagyo ne. I experience tamo ne. But yung kaya katamong bird flu, minuna dili na kembong bansa na ikatamo may bird flu. And then we have the swine flu. And then here comes the coronavirus. Diba? Even ganito, may ka-dengue problem tamo naman. But we were able to cope up with all of these disasters. Ang gyamang kanong makasadyano man, mikakunula pa mo rin pauli na ning extra gastos, abunga na ning anyawara na ning national government, aeya pa dapat makukompromiso ing health security protocol. Pauli na niti, malyaring magbayo ing askena ning rescue operations, ang yanking setup da ring evacuation centers. Eno man sana ang mga singan rin bagyo, agyo mi pakiempon doon na ning disaster. At of course, paneda naman kukutang kaya kami ng sangguniang palalawigan. If we need any funds, kasi 20% development fund kasi, pwede yan naman makapag-charge current disaster activities or programs and projects. So, katang bagay nga ito, ala kung masyadong pigaganakan, uling makasuporta yan naman ng sangguniang palalawigan. Agpangpakang Blanco, miras na kanuking 400 million pesos in gastos ng PDRRMO para king COVID-19 response. Aparte ila pa kanureng ambulansya, medical supplies, sampung sahop ka rin kabalenta mong mituran kabiyayan. King kasalungsungan, asuya pa king ulagang 111.9 million pesos in pondo na ning Local Disaster Risk Reduction Management Office ng Pampanga. At niya nga lung major evacuation centers in Pampanga. Asula king Balena ning Florida, ampong Porac at Techno Center ang makasabi na kanuking bayong posibilidad. Ing balang evacuation sites, agyo na kanong mananggapan na suking 2,800 a individual. Bukod pa king evacuation centers, tepasyag na muna mang Blanco, a operational nala ring bayong command centers, ating kapasidad mag-monitor kareng river basin keti Pampanga. Asuko gayon ka balen kening metong kareng state-of-the-art disaster monitoring na ning PDRRMO ning Pampanga. So bakit ko po kayo nung makanano ya po karakal, reni pong monitoring da, manibatan po ketang pamagsukat, pamaglalawe po karetang river basin, kareni pong channel na po ning Pampanga River. Ang yaman po kareng 11 munisipyo, keni po kaya katamo probinsya ning Pampanga. So mayayaki iya po yan, keni pong mga regular screen plus reta pong data, agagamit da king monitoring. Gusto pong ating daratang kalamidad, kalupad na po rin mga regular bagyo. Nga ng Blanco, pag sumikapan dang planong masalese, nangyang misunod-sunod yung bagyong lumabas keti probinsya, nakatalukila pa mo rin ring evacuation centers king health minimum standard ning IATF para king social distancing. Paolo G. Santos, CLTV News.